Munenkasa. My friend no say onya de obeba. Okay, inti saa kwadu ne kurakura nyina nse kwadu ya wabubo inti. Ene o maame nua no nkomo ni inti. Na opese wo ye nkoda ne nyina die ni. E ko pese wo ye die ni no nkoda no nyina anya o ma ba ye dai. E bia wa hwe o maduri. Se na me hu se bia ankola no nyame dia. Nti me wo bibia e bia mpese be de mo bia. Na me hu kwa me faso. Na se ko pese o mo ye o manso e. Meji o matu. Na wo yiri wa ende. But hono eduwa right because me person nje mupu ka wa me ankasa kwa meto share no kwa no wato ache ne dada abotre ono ani enti oba no wa ha na biribi nti wone ne ba panyine no ye bekata wo no manim kakra nanso nya ni mu no na wo hwe asem no afiri nipa no mu aba no e na wutie nti me ma oba no akwa aba na fe ye misa no ne nante se ma me bo na what to say ami adumo Edanyame ase. The bear 12 na mo free fie no and then community saying dey na be me kan ye enu ne ade ma wo kwa so bai. Someone wa card dada. Okay. Kan me say Mondays dey na ye say beba. Ye boa ye ho ye bibia wie o say ye mbukuniti ye sign. Okay. It's be 3 days ni no na mo no say ebufo ba na odidi any test ni ha. It's na say dey be ya ni say e say me bomodian na ye be hwom. Ihu no kra ewum. Okay. Na asam ni nyina no say me hu no foforo no. De obeka me maame nua ne de me hu no foforo no. Na mo be 20 years. Okay. Me onu na na age wo e chen kakra. Bet me mafa be ma pe. Me ne be ma ehia. Nso engu mo bet me ne hia na nso ni nyina asen me ho na yekọ. Woni wan hia. Me ko hia na nso ni nyina asen ho na egu fom. Hey. Nti e wana me kobo. Me maame nua na manes mama ade bi ko so me. Dabi asem na no odin. Minti ase say me ni Joshua pe na nso ni nyina me sorry na asemi na e wo me na ho nyina na ye asemi say e back like sebio mo abusua e na adwada wi abone nso ye penkyere mu nti mo fa nche sebia be ma ni wadi nhyiemu na ne ho asane no e spam no na ma sorry e fi mpa no so na bia me koya ade ti be wa na eso ene na me ho ti na me nti ase wow Bobo, me maame nua no a chen me panyi. Ti bo my honest premier ade bi ko so me nti ase. Problem say na me wo no so say a problem say ama me nchire doctor bi ho. Na ko na ko hu doctor no na me see you. No so me ko dan so ma polyclinic. Na me ko hu doctor no ho na me see you mate. Ti ampa me ko doctor no na me bo doctor na ma de. Ano ma me ye test. Sabre na ma wo. Na ye nwu ye kra. Okay. Na ye nware ye mpo. Enti wana oka tene side a obetime invite ukun abawa na. Na me so me hitime invite ye nyina na ebeboa ye. Na so na fa ukun bra. Na mbebo mi kun ama ye ampoponiti. Na ye nyina ye de. Etu wana ma na ekoe. Ti ekoe no ma ye konku se ye fa mbra na se ye hia no ntu space ni bu konku na o ma ye time. Ti ye fa nko lab na ye nko check. Ko ye ni nyina fa no so ombra ti ye koye no sa lab no koye no ma ye nyina nduro ene ye start say na ye no okay na doctor ne kan dey fa oye test na chi no kan bibia na o say expense no mwa na ye wo mu no entimi entu sedin te so ma nduro ache je so ma no nduro na ye no asema okay di be say na me wo me be say me yo 30 years na me wo okay na say be 30 27 or 27 or 27 it's na ye wo no okay ana doctor ne kan ye say ye hihye niema wo bosu say wo ya we ye hihye niema wo ha doctor ne kan ye say be mai sperm so ne nkwamwa no ntimi nwo ba onkasa o say nso mwa na wo mo en say news me refi mu say ne a mwa na so mko speed pa enti no be ma ye nduro na wanom na me so ma no nduro ni bi so ma me nduro de di certain day ye no so ma ni nduro na e be no me ti e be no nduro no ma na ye kwa asori so tuturu asori mu na ye kwa so tu asori mu na osofo ye no nduro na osofo no po frame say jo pese o ye wo na sorry na bra na so no say agimi dukuwe na ko si dukuwe na fama o si wi afama o ye no nsa na o se wi a obenyi nsa no nyi nsa ya akwa na obawo be ma ani hama de ne bia ye be friend Isaac na obe me eduma na me ye me odi fo meduma na obe ye anu bi true duku no de ma na ya ye e duku ma duku ai se ma ya fi okay sa no ye di fo yo ma na ye kwasa de sa ta na tete loss ene wo nto so nfa loss nto so
ye mposa na me fa semina wuro no emfa nkosa na me de sa onfa semina wuro ne nkosa na me de sa bonjiasa na me sa me mensise ni mu bio mame eti true enum no there be wasam no you very hilarious pachoti me the word hilarious na me using we ayo to say something come na bofo ne ba ya na no be ka chenze ube biba no yiwan kaniti say osama wa hye osa kire se me na kura odi be dware oma ode ma mi kun ne duku otuma ne so onje chobo na me say okuno dada ukwa asori na ma wo lax ene duku semna no mo de men kai but mama no ye sa kwanche no okay ena odi ewuro nsuo ne saaye enye onu no de saaye o ma ye be ye wo fi na me de saaye wodi ewuro nsuo ne saaye o sa bento adodo sei o mi sa ba ko pe ben kai a che bet mi sai me saaye o saaye bai mi saaye no men sisamba o saaye duro no samena wuro ne bai ebusia for brand share 104.5 Juma die su ye sua de na fei ni ode na semba ye su ya pa no pumasi bre sa ya wo ana woni wo yere tie woni wukunu tie na woni no wada woni no da na sperms na eba na bro adofa chere se sperm no eto sin wa di speed pa ana eko na doctor aka chere se ni speed no ne de na wo form ni speedometer na sei enti ese ye boa ni ema ni nro wakwaye doctor eduro no aba wasa kwa asore no ena odifo ba ne ka chere ni kunu se sore bra na apese wo yere nyem Brana beji duku yi na mu to semena na mu fancy na musia ewronsuo na ebe free mu beba no manembo bontria mfatifo kan bontria baako na won fansa na wosa on menstruate bi mo bewo na o hye abofra ne hunkom Samuel we di Isaac asani nyine ma me mto aso share me kom no see me sewe no na say me hu me 27th August ampa me Timi wa no ka chems a wo hu say ade ne pese ese ntimi sorry free mi kun chencho ma mi kun koto ma dress me mbra ono na fie no yo ba na me meda ho ntimi nya 3 months ansa na me nya 3 to 4 months na mako mi kun ho ba ntimi beda ho o da sofu no fie na sofu ne nchen ma me ye funi nya be 3 months ansa na mi ko fie na fe na ye be ahomboa ayeden aware okay ntimi ni say no ena we mi ma me nua na manyinsen be mi say mo be 8 months na me ma me nua na ye ne nyina na na kwa asore no e yo no na ma me kwa sa asore mpo ni niku o ma me nua ya wa kwota otoi ha me ne nya na ye kwa asore no invite ye ma ye ba asore mo ni niku na niku ne ye osofo keto awo okay no ma ye ba ye enti ho no mo no na me say me ne mi nim se me ka se mi ade me ye me nua ne be pem ne ye friend na me nim dem ye o ti me bu na ware so me nim aware ko a me gunu na me ne ye fine ti ye me no be anopa be 6 ye da wana mti so bi bokokoko ti mpo he no yo no a no se me hwehwe jo ana se ma ye de asam me ni issue bi enti se I de asam ana se me ba jo nche me ba ka che jo se ai wo betra no afa no anka se me be bo na mane o se wo betra ho ne wo maame e na wo se jo space ye light enti se jo space ye light e de na wo nyi sen ye enti ho ka sa no no sorry no se me aka sa ware we no me se me gu ni de me gu na se me ka na be ma ne ampa mo kra me ko be ma ne ma me wo me se me gu ni me gu no o ka kire wo na ukunu wo hobi na wo fi wo ama ne me ba ma me misa no be ma o kan asama wo kan se o ma me nua ba ye o be ka se o be bo wa ma ne se wo yiri se na ye no kwesa wo spare me light madam ono na o kan sa but me de me nim ne sa but o kan say bia doctor say amra no man bu me because say me so ba ma fa say me ware no ntino bibi obeka bia ne hawo ye me hawo ntino me ni nyina ko ye na mo trigu konkom facha me pa bre ba na mo trigu konkom wa ore na light start pa pa so no say den kwa eba na me ka chen say oba de o fa ho bebre na say ba won say mema no bi wo hono a ebe nti ba say ho no me de me ntu o si no ede no tu anti de say me kan no em say so no de na me hu say in fact but me chere say oba de o fa ho bebre a mo zata de min say awodo ya no tumi ye mre nti no so me ntumi eden eduni nyina ntumi ntan oba de be ko de ekọ but you kan no o yire won ne try wa fa na chi
me fan a chi but cause in some way muno e ma me ko fan a chi okay o fan a chi no oba ko no nso so na ono nso e kwa na eba oh straight away akura no kwa wa one shot akura no wa with the number wow chonde wa ma complain bi ase bia sperm no kwa na eba sabre no na ene kwa na me suro say ma ko fan a chi nti e be ye issue nti na me just like be ka say ono kwa nko onyi no say da bi da ono so nyi nti akura no wa akura me ne bai wow eye de na me pese me bisa no mama to an komo no so nti mi mama nua nbe ka say wie na okoye no nti anche me wa na me wo ye nti me wo ye no wan ka ho hwe on ka ho hwe nti be na nse ya okofa ga ye o ka na asem ye ga ni nko a ho no mo wie no ka story ono ma pim me mama nua ne de no nti de fa o se ma expense ye like ho ma pim na o say me oni ho a me do be ma be feel e be don tie no so na me be gira no yo eti ano no ni enya ye wo compound house na girl we feel na girl no be to ye wo feel na sa na girl no me tu kwa ko me ba na me keep pra girl no na me sa girl no say na me keep wo kwa ko ne me ma me ho na be ma yinim se wo ko ma me ho na be na me keep wo nchen na o sire o say ai obuku na diki ni ye de e ma me sa na me ko ni girl ni a friend e eti na me nim eti Mr. Robert on the girl ni friend eti se bi kun fi eduma ba na me ni mi ku kasa na girl na begina empuma echi yo tie na akola bi wo me cho fe na me ko ni akola ni da akola to fe ko ni akola ni da eti se girl ni be jump empuma echi na me ni bi sa mi nya botre ukunu ni akwada 12 years no ye den not me nchen wakola 12 years na akwada 12 years oye wakola adwuma be na otimi ye ma ho enya na me fan kan se me boa na mana akọ school abaya na unhu se den na ma wo gitum se ukunu ni akwada na da de ma me bi sa girl na ono me kudi kini ma no na me ku friend girl no but na me nim say na ma ba ko no awo friend wadamfo wasa ani akwala 12 years ada so no aboni kronti ni chire mu eti no ugidi bi gidi eti e ba ni sa no me ku mi krom na me ba na kini wo girl ni nchen no bisa girl ni sa ban sa mi kini ba ni nchen o se ukun edi kini ma me am say afi nkomo bi wo no ma me ni ne di aba na be ma na te afi be ma ni say me na obi abeda wo ono ni fi eso mi fa be me bi ameda wo fege yi wo ho afi girl ni ka che mi kun say ono ni friend na ye me friend am say asem na mu ke na wo de na ata enya nwa no mi kun hotel na ga na fa phone na wa friend betimi so mi ni nti sa ne na se nkomo a wo okuna mane no eye no kre woni ni di woni na di be ma fufuro bi won komo won fufuro nkomo ono ka che mi ku so ono ni friend na ono na fa re me friend ana obo mi kun amane am say na we so de da asem na wo hunu se one okunu hotel da girl na aka na eche no ka che tina minim de ekọ girl na ne bo wa ma ne kan enti echire girl no wo hin se ye betimi enya ne na kasa minim no ma ji se eche mi hwe ne no ma enti girl no eye no se mi ko so obeja no so sister me se ko so obeja wo de a minim obi wo mampo me ma ukun ye de enja oti minim obi wo mampo se mampo no e wo hin fa so ye krom sa ye ko enti o ka se ni krom na so ke sa de a e na ye nkwa enti ye du ye no e na ma me sa madam me pe wa sempa na confirm ko no yo ba ayo ba no agaye a odi na ba he odi kenten ko nso mo no ka chem so odi kenten no oni so odi kenten ko nso ana na so ma me ntia se no say oni ne maame aba ha se ukun so be ware na jawo akonya ma wa kontino no odi kan ba be bibi adeda bet nyame do enti no ge na ka se tunam na to no abeto nam na emu enti maame ye den ko na msi yo bate me ba wo wadanfo no a woni na na etifie wa na se watifie no mu bi so hide down fie o anti mu fie mu di bia ma han no that satana me like me see fie ni but mama de na me fie no onim ba na me ntun ko me fie na e wo fie wa okay na worry na danfo no worry no madam ono na say o kan say no akan yo ne sam no o kan no o say sometimes nsem bi ho no ma ba na ye flemi bi da bi wo de yi ma no na fo kan me friend no na fo ka che me say na fo no ka che me say like
am I fashion up? Ye fashion up. What kind of prayer far by what FM? O say I'm coming in a bibida. I cry 12 years so only nada. Me kasa, me na me catch us ah. Ye for and I may say that's smoking. Still cry. Bajo, not smoking. Yes, sister no. And some madam be me kasa wo yi masem no wan no. Wo se ba mo kasa bebre. O se oba no a wo ka na asem no. Woni na twempena mi na. Woni mi na twempena ane da bi. Madam, bajo. Dia kakra wo ma metimi akire wo. Da bi woni na twempena. Mi na no. Ne dia ne ye se. Ade a me yere ye no. Waka mi se bebre akire no se me ne da sei. Me ne da sei. So ko test trial. Bajo ane dia no kra e ba ko pe. Ah, no cry dear. Baako pe. Sa. Enti ono girl no ka chem say obefra me yere. O de enko baby opa me jo enko baby ni ekwa a. Obefra me yere na me tie se me ekoso. Enti girl na say wonu wo yiri tie ni na ore no. Dabi. Wo ni na do say. Ele me ne nwi no. Me nwi no. But me kwa adwuma yesi ono ba chi. Ono na nafo no ena ma girl no ye den trigger no. Anto ba chi say wo yere ni obi wo fie ho. Ne ono kasa ni mpra alatani. Implanting no ana a trigger no the trigger no de yeden o sanso dada no a e no call man pon aduro so say enkochi madwen ana adwenchim ni bam mame ho na adwenchim ni bam o say onim bebi amame no koye na na onim na de nti na wo so yira danfo utimi we ne sa madam de wo mun ne say de ekoso no say bebi ani meni ne ntamu a ontumi nkan ko bebi wo mun che na me say ade nti na bebi ani na say tro no so twa che me no say da bi on twa dro no kwetoro no beka cheme no nka me bia se ba che o chene bia ka se bia bia wo jada o yire ya danfo ya no otifio na ne da wan ye pie no mo no fe me yire se o ne me yire kasa na me yire sa so confess me yire sa so confess se o friend bi ko kaneshi on no ko kaneshi inside the way no ansa no mo ko efe se on ko chi madwe se bi se me jaware nti no on chi madwe na me nja aware na o te sa se ni nyina chi no so yiri na on ne da me chisa se me chine ana na so me de pam no a o se mi na no ba o ba ya mi na na kuta safua iti me pam no fi no no ni mi fi o mami ma pam na me ba o mami ma pam no no akwa aba ukwa busianfo no ma me ba o asem we madam makwa busianfo no mu sisi ebusia bia mfi ni bio de o ha obisa na mabisa o ye bre ni nti na wayi no ye pese ye koduru ba bia abusua ba ma no nsem a wo ka no ne oba no nsem a wo ka no anu odin na ye pese ye koduru die nti poti a e ma ba ma katachi be firi ka so waton abakuma se abenhira FM se me ma hwe wo mu by Penny area university a woye adwuma wade ne ho de otoso wo university final year o mama kan nyina pese me ye omu die ne enu nti na ma ye di sa enkomo we sei e wa ha awie mama wu se wadamfo no ware no wu se wakoda a woni ne tie wafa no mama police asote me hu mo ndi anko ba bi kon de me koye na ka menim se oni me ko bibiye enti eche no simi nche ni sika me se ra enya me na me so ame se ni ko wo na ade me koye no ko konfo no mo bo ka sen me nim boy konfo ne so no wa ba hodeda ti me nim sika dodo ochi aye ana konfo se ma me mfi no na ga na ga so wa tu na no abetom ti mi ja no na me kono ne ma me na aba mbaba ye ade na ma ukun se ukun jaawo no oma no be wa no fa ni kotena ni fie mema watu aso but bra wadamfo no frɛ wo wo ka se no ne be ma wo hotel ho no e wana ukunu gina se wo kan sem bebre obisa me ga ne frɛ me no no ni fa me ni o fa me so mi kun be fie o no o sa na me se o mai o no si ade na wa chesa na me se me nim de nti a wa cho na o ka se bi che me se mina wo waka che ni se meme won pra e bi na pra be na meme won ti na ono ne wo a menim so no ne ne she ho na pra be na me wo e no se a ono no ka do ne ka sa che na me se o so se me won pa na fia no me da ben e na me de me be ma po she meme kun da mo da na da ben e na meme ne kun e twen pa da me nyam ne kun ne te ana so wo pese wo ni jo ye bibi ti na wo pese wo twa ntro bi e de to me so keke na na ade na wo ye sa wo fa ne chida mpa cho de bi mama ofa okunu chida acho de ujide ai utire mu fine ai utire mu fine senko dai nyina sede wode vem aba no utire mu fine wo wiase nyina nim ni nipa dodo ahwe nyina nim se ye yenkoda ni nyina die na ni nyina ye Robert Okran ma acho ai ujide pa tron commons pa che ti sa no sa no ne wo mi de mi nim
Say when again so Jinisika, and I'm saying this can be. And I just saw the call police station, I mean the Minchia. So I don't call police station and police, you know, a friend me. No, beside the church, and I say, you're not afraid, do no church, do I say, no, so I'm going to say, no, come so by, I check me, so by, and I say, me cassette, Muka, me per se, who's a bema, quite do our bobon, per se, and point, now we are no. Was your bar of Fumuba, baby, I will tell my dear Daco. Aha, Sabina, Pebina, or ya well, or Fremino, na girl back could try me neighbor be knowing you. To do about me, chance say, Minkojana Akawi, hospital now, uncle. To be Kojana or buy no. No, mechanism and the girl no quite be food. To be so, me will market neighbor. And teacher us, I made your Jumamu. And teacher not me phone with my girl. So on Jim can be Koji dry day. I've been to Bano so cool my friend, my fa. And not girl because I don't want can say, only in a year day. A call hospital. Now, Bema or no suspect you. Or no suspect you that. Now we'll say, Kobe, be one son, Crano. About I said, no more case I always say, I didn't wear, sir. Sisi a no again and no but me this send away ya also I remember maka say bia wako baby so wa hwe unko baby aye na se me koja again no hospital but me say ya me kan obubu fo no se me gina waduma wo so wo aduma na me say me do one again say me hia no wo akawe no onko ji me ne koi yo masa ma to so me no ne say wo se nansan ya bosumi mu ani wo ne ba Mwamuba, ekoye muti wo saloon. Akwada ne ba fia na dwo no wotwe. Uba 2:30. Na we. Dia waka no, madam, ni odi bi fam wo fie no. Enye easy. Oni girl no ne na wo ne tibi be fie beda. E ma ade kyen ma girl no sori ko ne fie. Oni girl no ne na wo no etimi beda. E ma ade kyen. O beda dai be. O beda no ne dem. Na me da me ma ne dem. Ma ne da. E ma ade kyen wo ka che girl ne say. Ukotena ka no a road lock car no. Na girl ni sheke no so msema akobo no na o sheke ni na adechia na poa one ne ye de eko eja obeta no kre obebe fia 2 o'clock no ka we we ma want to say someone de eko no eza me ka say we de ye die na wia obebe fia 2 o'clock obebe fia 2 o'clock de bi ntimi tamo de ba no no me sama bisa wo masem no ba se wo no wo yire te Usha betimi ansa so wo fi na me twa so oni ho na kamesa but wo ho na makofo ba for da be fi o bisa no wo fa ba ne be da o ma de nchi da madam me for ba ama woni o fa na me yire o fa o say o fa me anti boniji na bisa no mo nya ata ene ne nkomo me oba na ma fi wala wo ho me bane wa bonte me bane ya dance di wa chiri mu chiri me e ya dance di o de girl ne be da o ma de nchi na we na me da me wo na da ne wan oh madam onu ka che me say sa dia anka me ne no emeda na gane nkola nko nam so de ne ba no de ne ba be de nchi no de ne ba ento mo nko da me ne me ba ne ye beda no kwesa ase sisa madam bien sisa onu wo fi se me sa kwa na se bia me se bia wachi but me nye wo woni no be tna me nchen na one ne da na ma me na no fa akola ne picture ko ni krom akoba akwa ne bi san fa ma ne se me kun ni akola ne da ama ye be chi mi kun na me kata mi kun so me pa o chow obusuan fo fro ka se me kun ni uni hwi me san de wa bebi wa me pa chow slow for 12 years na akola ne gin so pren na me kata so na me de akola ne ba ana ukunu ugidi se ukunu afa akoda 12 years se ugidi am pa no ne da san me ba se me de me ba be shem e pesa me de me ba be shem na so ukunu ni akoda no ada no me bisa se but the bisa se we report ma police we report ma see ya de ni bi odoko e penyi sister Aisha o se no pa me cho se na jo tie ni fa se ni hye because report na danfo bi wona adwuma m sisi ya me friend na danfo ne bo na amane m se me fanhye me kotodwem ma ne nkata se na me putia ma me nkata enti afa du be me afa akola na huredi na me konso afa letter no chow de ma papa na papa di no ko shop na ototo ntale ma no fe me ma dani jini fo bi wo fi wa ma akwa am se na go ba me fa onye de me di akola ne ko ya na akwa ne busuafo ya one fa akola ne ba na adwuma mu oto machine mo oto fo mu amo akwa ne busuafo ba na o mo ska na akwa ne busuafo ka che ne se ade na me di akola ne ba ye na wan wale akola no enti wi me tu ne dura pa ya to me tokwe wo me nai o no no na me wi afom me wi afoma etu me na ti we asema wo ka ukuru ka bi o se on kai so
yetu wo yedru na ho madam yetu ne duro ono na oka se akwara no na omoto ne duro but kasa na oka ne nyina no akwara no na se makwara we be kan so no munya ne fitafo achimtafo wa fa akwara chobi madam anya no kreda e ba jiwo akwara na oho no me mfa akwara sa akwara na oho no so mami ono na de fi ni krom ba na me kan se me edwo be ne wo fi na okofa akwara abetan ncha wa enye edwo bia wa nti ni mpe akwara bia wa na mami fo so de akwara de e ba ye but akwara no mami na ansa me hu no ameware no no ni obi cameraman bi na ewo ho na anytime bia mami kra so ko ni ko no cameraman no na eden e hyehe ho cameraman no nhyehe he ono ne atwempra na mumie no nyina wesi wedi wesi o ze ensam de ekọ no de ekọ no o ze edu ba bi a obeka me bi se bi a me mayemfum so but kame ha me ho mfa me mai emmada me ngesi mitam se ya tra ma tialo fe almost 600 cities aba betra no se be nkola omu nyina eba me nya bi scrap me ha me nkwamba but aga no ma me information say me yiri ni obi twempra even kwa partyman bi wo ho no mo ne twempra ma dia no ma me be ma no ne yiri go be hwe mu kogu sister so ni ma me we ni ma me apachene yiri apachene tie ya ho bi owo gojumtafo eso ka wom sa no ka ba wo yiri ne side ho enti me yiri madam otu kwan je say me wadwom na otu kwan yiri tu kwan anytime me me nko bi ntem ene de mame o tu kwan pa ja me ba apache no yiri ne de me ko ba so ene de on kansa akwara ya otimi chen onu kwa no kam se me yiri ko kuma oni ma apache kura wa video man ni din chire na apache no woni ni din minim ni din apache in fact minim ni din na na sa apache ne akwara na mam ya we akwara na mam ya we even akwara no kwa side na me kwa minim se o womfra cameraman minim da akwara de 12 years no no so 12 me more in fact ache but me here yi but mami cameraman no ofia na okunu kroma na oni cameraman no share den na wo na damfo no e ma wo information akwada wo ne tenso ma information se wo me ati ase na damfo no de na open information ne monti utwa U10 ho akwada no metimi aka se so pise ene se akwada no ma information we nyina de ne akwada no we no adam endim ambassador na o se ono de ne bae but I say e ne be ma onu akwada no oni o ma meti no wa free ma me na chi bia ne ma ko school no me say obi ba de odu me hwe ne say bia obi ba nti won ya nti bia me ma ko school no ho na me da akwada so den be ko school but de bia ma me no ente ne wase so that say nti even kwa na say ya ge bi kwa so no na me fie ge me wa fe de ge be tan fie me kwa na minim o de abayo be tan fie on de ne nefi o de be tan fie minim nti mimi ko fie later me ko no bia na light bia so brai me bai ne dem oba ne tifie obi o zisi ade oni han mo nti oba na oba ti ne dan wo mu no o de gya ne betre mu ho no nti bibia me fie na kania so ho no me ba o ti ka zu pepepa na odum kania no ekoso a be week nti weekend na gya ne ba se o baby o ti na issue bia ba ho nti no wa betra kakra nti no na me so se na oba fie awan kan che me wa busua bibi tu na e be frɛ me enti mami amanda dia ona na nhwɛ so go mi ni asem bia ka na se de betre fie no ba gya sorry a madam ofro me ka ho pepe fio yi bia wo fio no de wa betra ho no in fact ejuma ga ri wo fio no me be kwa ya dance ni entanam so kwa me be kwa ko se ono am ba no kwa no on so da kwa se bo me ka ho o ya ba ya na be ma o ya ba oba ne ne fi ba ne ne fi o se no ho ka ze be ma na wo na o ba fanyi mu a wo no betumi age wa wa de ehuru kunu ka enya nwanwa nyi bia cheni penyi na to obvious kwa wadi na de wanyi ni no na again o di je sen oni ye o bisa akura ne no ma o ma me oji me ba jo me bisa na ma wo me bisa no oni ade bi wono ma ye okay o se ye no ma de wo bia kama ni pie ma me kan nyina nze ge no ma de me kan ne se ge no se na ohoro me kan ho ye bi bia nya botre ma me nya botre obisa me se ade na me kobo mi ti am ba 2 o'clock yan ka hono ma enwio isa ma yan fa point ne to wo asam bibia nto twa o se ade na me kobo mi ti am ba 2 no wo ko he me tu me kobo mi ti na eti no ye kwa me ye me bibia wo fie wi a ebe bo be 7 na 8 girl no we ra na ye konti ono obe fie 2 o'clock ente bia oba ne ya friend se o do choice a me ye mi tinti ye de tweye ampa no bu ha no atweye be da be de nyame se yankan kwa na me ye mi bufo mi se me friend na me nkasa no mpo ti be kobo mi ti no
me ko ba yesa me wie na bo be yetu nti me ma o wie tire no bo na bo na ju tu nti me ma ada tire be na boy nkete ni twinwi na mu ye ha nti o fele ma me che ono ya we nti oba ye no me ko bo mi tina me de phone na wa salon ben awo ye ho a ye area ho man ko ba bia salon ben awo choice wa nti me hairdresser ni timi tina ho ma ne bo tu me bo ma che bo nti fi oba ye fo wa nti me twen ye so ya we nti no me be twen 4 o'clock o twen ye da e aka no kre e jai me kata ne me kan no kre eti oba ye no na me ka che bo be 11 na me ka che mpala ne se ketwa ne be ko school enti na ma me fa ketwa ne mbre fie no ka on ko school a ka me no mu nyina ye twen na o ma sekete wo kra go madam for no ya de nti ewi a na ja papa ye ba no wa fa ne ye ne nyina ko na aja na du tu na ko fie ta ne ta mo be fie ko fie 2 o'clock papa kan no kre 2 o'clock zain o shega no ne na wo ne nche me only time ma me o fa ni phone res wa twa me no ma wo ni phone so da na girl na bisa so didi wo me nchen ana ensem wo bisa no bisa papa ni ta girl no ne na wo no ensem wo papa madam ensem wo ho me did Ohemaa ya friend Ohemaa ensem wo ho papa o be keka me sa keka ya ka ya ta bibia fine Minsu ana mama mi mpie ensem Minsu ana mama mi yi ensem mpie se hotel fam na wonim ko gu ase me go zain wa na o se hotel papa ko apel enye no na ye o kan no enye no aka so o kan ya na wanka o de obeka che so pe me wo na o ka che mi o sawala sawala eti mi ko bo mi me ba me da fo mama ye bo me ba abusia me ma wa ha me mo akwaba e de ba e Adom TV so juma dia obeto se ye die e obraju medie ene kita usaboso me ne de to sonson wa fimpim ye nu ene aduonu nu mu we thank God this Monday ene ye jwada ye ofidie mu ya na bema e Robert Okran one ne yere ene ne man Uni baby omo fi omo bae omo fi kaso aton twa mu cycle twa mu nkokọ dwoso omo bae ha e wo top high na na se nyina ne se woni ne yire ne tie no ensem a akoso informations a wanya ene ade nyina ne ntia ma ne man no panyina wie university ye na adwuma de odi won so final year we university wonyi ni san kwada nan ne nyina ye ne ma eti wabase yenye die ne hwehwemu ni yebuso ye di nkomo daada asem no ani no ensem wo bo bana no ode papa no ware ne yire na danfo no asa de ne yire akokko wono afa akira akokonfo bi so wakoje awade no wasa be daada ne yire ne de ne yire ne kokonfo no ho ne yire se ode akoda du mienu ne te ware no ba me so se apachi bi wo mo area ho oka wom saa no ate free ne oba yi so ma ne yire apachi de yire de mekosam nyina ebegu no so na nse ya akora okoye ni ti wa mafie ntem yebusu bobo nwa na jamode abetu ye nti ji adwa na tena se na ye ni nkomo midin e de Ohemaa Benewaa mama ye bo a etimi ko bo mi ti ba no na me frɛ me ba mpo na me hia me de me phone mo se bia me ba na obi agi me phone no kwanti o do phone ma hwan ya me ma ni so mo fambre fi no mo be charge se me no ma na WhatsApp be keto na retno wasem a wo ken ayemienu o se ukunu oba fie nwumre 2 o'clock enti na e wadwen pone se wo bo delay a na nka obeto a o twen no nanka ye kobo ye ti a eya obtai be fire sa ta be da na me kobo miti no na me hu me nti man frɛ no ti me bo wie man frɛ no me bo wie ye no na me ko fie nti me ko na ono na waba na enkran yetimi botre wo 2:30 sa oh yeti ga no ne ho nya ha bet o che oni kunu debi ono aso mpo oye 24 hours ana ma de chi yetimi fi obe 4 me ne me ba no e bi e kobo mi ne yetimi fi obe 4 e wo ka so afan e wo choice salon ni di say me ne or the gift salon sa or the dina gift salon metimi po afre no na ye bisa no ono kra da be de be ma ne yes ano ono kra osun ya sa oh eti ti ambebo ma we na na ya pam wa be abonten ana na so gift mi gina abonten bet me oda me ma ne me refie no me bo de me num se oh nti o ma ka che ne se bia mi kobo mi ti no mi so man fa no ibe onu se ti na me kobo nti no man kra no mo se mi kobo mi ti ma te ho na se o ka so oja o si abonten wo no aka adechi uko na dwuma mkotete na tade o ko no o fa ki ko atale ya ye be hye ye dwale ye bibia wo so o fa ki ni ko ena okache obi se ọkọ no ena oka se mle mpo no ka mre fi do no kai but odi ki ni ko ye no ena me ka se maame
yanko na me nkoje kinu na me be yi no so mama me nko ankoje na me se mama me nko anko me na me ankasa na me mi ni be kun na ko mi no se do ya me no ne girl no ni we bia no ne we adwuma ni shop wa na yo na wo so no ya yere me yempra aw me ne nye yere me yempra ga na ye yere oni ya ni bibia me kun fa mi ndi na chi ono pra ne na ya ne ya yale for se bitafrache get there here yo na wo no ya yale for so no di ni pie ni bibia me kun mi so ono so wa papa chi ono wa papa chi bibia yo madam ono do ne titisi amika se me fa apachi bia apachi na asem kan wo ye krom se me fa apachi bia ye na woni ma apachi ko oh minim bra no wo ye krom minim no pa wo ye krom on se o peda de oni me ne ye kra ya danfo de na aka chere ni se papa no hot fm ne se na ni je ho me no ka ono se papa ne di asam na mam je se papa ne peme me na me ka za na wo kai ya kwa wate for se papa ne di asam mam se wo wate mam ya pese ye de enkom fufo bi ye di asam mam mama me bi sa o di twato se enkom ba ma di abeto aye fidua mu ha ukuni wona ne tena every day one free brow cancer and spams mu ha ani ade anyina onfa na chi emma yenkoye nwie emma bibi nkosi emma ye gender no ye hu nkokire ye mama onfa ukuni ye chi da mami eboa ye wa ha se ye tie wa nyina nse ye beboa ama sumdwe the question is ebi say nyina no ye tie nu say pese ehu se wo nyina so ampa wo de waka ne ho na wo so de ha wo ya makwa ma waka obey wa ha ye ne no bekasa na emom no de me pese me bi saw pa ne say kaka wutiri mu say woni wukunu itina bia no de yew bi ma ne ho ye wahi ma mistakenly mfum so bi bai ma woni obi anya nam kitawudi a etwem ka mani free wo answer na yakwa edie ne no acheme ye wo ka se nyina wo se wo de niam bi sie wo ye obeyi apie se wan kan no wan tie no wan free mu mi ana mu za oba na ebo na ni kirewo wo ye be ma de na so se wan ka ama no ye hunu de free mu ba ye hunu asem ni tie ne hunu na na aka ma so dwaba acheme bi eni ye pese ene bi de adanse tumfa ukuni yechi koda ni nyina yene ma koda ni nyina yene ma aja oka ebisa wasem bi o me say sa wo koye die nenu koda ni nyina ewrade adom Nhyira FM ye wa ha sa ye boa nipa enu nti se obi de nasem ba koda nan no na me mpanyifo adaworo ma miensa ba ko na oka won no na oye sister ne ba no to no so be ndie ne no ada no so wunyini ni enye se mi ndini ba ase mi asen me pese wa sa me be we ono na ye oba me ma na nye oba me ti no be ye ono aka ho me nka hwe nkyere wo da o fro girl no girl me bacho me ko fa nsem bi amba me bacho na ndi ne ba be kan wa be ye din me na me makobo adwaman na o so ma bo adwaman enti nkola na nye oba na wa bo adwaman ono kan ti yan hwehwe mu ne ye hu ne kura na eda wo no mo a me kan be san ka ye be kasa na ka di ne test ne da na ka makasa ena na nka me pe aja I don't know you know for no so person ye DNA nse ansa na mami me po na kasa yeso yi o ka se man hwe me mba ya mi jimi woda no ama me awo enti sakasa no ho no me dwunwa besi ne mami nua na sama o kan so okay se da bi mami em se bibi wo ada se me na me wo eno na ma de ko wo ye no yesa eno na ma me de ko wo ye se wa wo ada no nso mpese mi hu se bia ehon so no wa hunu bibi wo nti na pese o ye die na na mi hu bibia mi hu bibia no me ye we mu no me tumi nje ono ento nchen obese me ye nso aka ho okay maybe so say so ye die ni nyina na nkoda ni nyina ye wo ma titiro ye wo yire yi mai nyina ye wo ma wo yire wo be ye ne den se ehon no ma me na obeka asasem no ene o se ka ye saka no na o che ni nti a o ye de asasem no okay ekoba se nya wo man so be ye den ekoba se nya me mma de ana ono nka se hu se de e kan nyina so e wo nyina so abusia said na wo ya wo papa na be on alert Nhyira FM obraju medie yakopon nam na dom so ye dai ka chem say ye mpanyimfo obo adwuma papa
say ye free a general manager so emu anadwo nante emu ahomache nante anya asem ketwa na opanyini bae mo amunim se ye di e ne nhyehyeye no ewo ho enti mpanyimfo ne di e blueprint di ne di nkomo ma baako no ada ye ema won a wo mu akire wonom no ya je sa slot no di ama eye opanyini na fe di aka no so mpanyimfo me ate ase wonom ebechem wo fafa na mpanyimfo nso so afa efa na ebetimi aye di aboa eno no na mame nkwa abedwafo nchen me hu se hu sofo nwakwa ba Ohemaa Benewaa said the Mike you see the such now we use manuaka na ayi ato what you at creator pen yeah ya trade that because they see as we the 16 years yes yeah about 28 no me ayi so no over no change yo ene asamo oba ene ma papa na mpese mbisa na nsem me nsabi okay number 1 mpese mbisa na say ono ankasa no oye mature atwane oye mature bisa no aja oye mature atwane asechere ne say okay ashe say ensem bi ho no ma eni se meka oh matured no what the mama sechere no matured in marriage we are matured in marriage atwane sir atwane awuje uhudi jiminu kakra okay abedwafo ne atifo mu tie eba ansa ana number 1 so no number 1 dey be number 2 Ohemaa Benewaa ebisa wasembi sister no ne na dada ugina afidikase we so ni pe hwe ebro 10,000 ni pe tie wo se dabi ba onu no ku akire de wo se ware ene number 7 ka se mami aba okwan du bi ya no o se akola ketua no ne mote ware enti mami yachi no wo kaka utirima ware ma dodo sen wawadi mami ne de memara so wabɔ no kwan du se wabɔ adwama enti bebisa na sem enti wo ebra na wo ne tie no e ma dodo sen wa form kachire God have mercy upon us. God have mercy upon us. I'm say sister nana me no fie no ani akwara be ne ba na mami woni ma I'm say so far me hwa ajada we so far na put it to you say nyema na no no chiremu yi e ma dodo sen wa fa ontema ya mami aka chire wo say kamu no kure that way mu chen court enti kamu no ko wo fa ma dodo sen wo mami na chi I don't want peace. Ma maza dosu ntinya de obehu nti mami nkoma nim nya so obedile me I don't want peace. na mpese bisa wo say Problem. mami na wo pon ko adu se wa fa wachi oni na wo ma wa fa wachi onye oba bi esese oni ne ewale no semitio ni ya efie na mutimu na wo wale ni timu no na wo fa oba no wo enti yo na danfo meboa ya bi na ne yeti me pato se na danfo atwane enti me ka se ummu ma me no osum sei. All right, big mama kakakra na na kaka ba ko po me obekwa ba owe no me bisa no ntimi nyima no ummu ma me no me pa na am say de ekoso nti na ma dabi ubu no yakasa obi bu obi an sei se ubu obi an fa na chi enti ummu no me boa okay mame ya papa yi ebisa wasem bi na Ohemaa Benewaa ebo na sede asem no emusitie no meme de hwehwema so na emom die ne be kire o kire se ni se mema no se o mafa wi na meti ama cheke na je se keka bomu a wo de o chia be ma kora wa fa ti mema nsia ana afa enti bamba be ma ya wati wi no kura se ya nua ba no bisa o onfa na chida me bisa o question onfa na chida onfa na chida onfa na chida enti se die ne ba na sakola ba ko bi enye ne ba ubeso mu sei omo nya ye ne ba da bi me bisa se ba konkura nya ne ba ubeso mu sei me ntiase ontiase Ohemaa I raise my case yo big mama omun semidie no kureni aya bisi paniko ni na haban etasene banyansani because they see ensem ni si kono sofu bisa papa yi se obu maame no
no kure ni be me bi wo ho as woni ne tena obemu aye bone because said ye ka no ebu a wodi bu maame no e wo fom be me bi wo se wunsuro nyame a akwa odo be fa so no wo be fa na chi nti dem pese me ka che papa yi ni se woni maame nhye da ni yie e wo no ma bi a ode aye no na woni akwala 12 years ne se ye no kure se me akwala 12 years me gidi se wo we me die eno ya wadwen chere anu ya madwen chere aha nti said ye on konsambre bi ne ehu sire be ye okay abusia papa ema kwaba na pom to say asa what stress omo kasa nyina wo de wo sre ka bibi kakre ministry ka since misa was a Christian do hold the end from asa me ka bibi de for now the ministry ka okay o papa the message bi kire am pasa wa pa ne chew ma pa ne chew o ye ne de ne ma pa ne chew o ka sem bi o bo between ya na se da nye class obo kredo bi o ka say ma me pie be 2 am no from one team in kabiem anya no kra okay o friend back my friend back send you na okay we need in tower e ka say man communication because ban some friend me sanka no ti me friend me aba no me friend no say o ma me jane phone e wa hase no che me so o mo oko saloon na me kwa me bufu ye say na salon by this time the asa oko salon ba fi be 1 o'clock 2 o'clock na won by am ka say na nya hwe but wako ba na aba na me frɛ upon so my friend ma me na frɛ hairdresser ni no okay ɔse ɔba ma me na aduase ni aka kasa ɔse ɔba na me srɛ no so be kai me kan say me srɛ no ebufu aba but my name try so den sabe kan because previous years back the TICC nda mi so I say me ni ti me catch and say me srɛ no under no circumstance say ebufu aba or den sabe kan okay no see ojumum tell by 8:30 na me frɛ so akosi sen osa frɛ papa let me frɛ fi okay say akosi sen I'm see papa no food man dey keep ma me aba na so dey go school no afọ na nko oja no hoko normally no ko dey go school oja no am say oh sa na frɛ na so say na dey hye na aba na baby nti am so the key no e ko no twem so kini de e dam ho kina nkasa na ode ko na so a ometima ko yi nsuo e bia ayo modwane bi de ometima am say okay fine what because I'm can see it no kra me friend back so person me aba no ebeji key no se na be ometima aye omo 1 to 1 2 no kasa mo bi amba am say o de me share na me pane cho no see what mama me bra na me friend so mama no papa kasa enti no ko ana akwaji key no okay no see o na me man won say all kono mane fa mama nko minim akoma no ti me share no yeah say all kono mane fa no ko me kan 3 times am no mama no sa no fa so ka kire no so kono mane mfa mane ndi akona chi fa ne nko okay ti mo jo am say me no snap we streak me say argument be cause I'm friend say about say all kono so papa no mama ntokwa no streaky o yes well sound no okay no it's not come no phone I'm say mama but say na all kono oni o mama di we chi koye say me chome ka say all kono e fa ne nko e say akoye drama akokọ se commotion say when dey mama come from say on ja no mo fro no mo nko ne niema and they say okay my friend biem and papa be ka say my friend biem bia my friend biem because the koba ne say me na me di say ke bia wo kono ana bia o mo bae no me sure so mo bae no o mo mba no gidi bia o mo mba ne gidi e bia o be sere me ni hobby I start to be corrected so be ka say bia faki no e be peki no ti frɛ na won ne papa ya nkasa bi me say baby my friend biem okay am no feedback of the see no my friend biem ti Father's Day ni mum na ka wo wish there be subsequently for fast forward no o my friend on fa my friend on 2 occasions on fa okay nti ma bi wona dwem na ni kakra yo 2 year for kakra worry so worry sem bebrebe ya pesa wo besa ko bebre kra na sa akoye bibi foforo no afrɛ me say me friend no okay it's also friend on 2 occasions on fa nti Father's Day no na mo wish ne zo no me papa me be ma no bi me ba nti no me wish no pa ne choice say bibi wa ma ya say bia as a son or they be to me some disappointing in them of answer me why are there or reply me any problem nti me bia mo no mu wa mo change some aban
Okay. Nti no me ba kra me bra ba ko ba kra na me tu kam e be fie. Me be na intempe wo nti me be face me hu nam ne di nkomo se bia bibi wo ha ma ya e ma fa this generation kan reply me no na oni na siesie nti no no dem na ye kasa yo ka de be kam pa e se dia sundua ba okay me pese me bisa obibi die na wo papa no ma me nyina gi atum se wo mo beye no open so pa ujidi se de o ma me ka na no kra na de o papa ka na no kra o ze ujidi se de ma me ka na no kra ba kwa mama me oh just me call my mama but nchiremu na kwa fancy ba mzum person me ka na bi kakra e wa haya there be train enuti pa na empepi no ya na nsem sei ba ya na ye ma eye emma no emmem na so we eye ba wanyini aduru ni mpempen so a onu aye na dwuma nuti kwa ne ama ne kwan kakra ama na kasa na so me ma wo nkasa biem ye ntwen na DNA no emrabusua mebisa mama ni papa yi asem atwa to na de entima ya ka asem nyina ne se asem no ya na enye ya na Facebook so this is old case this case is prolonged ye pese ye hunu ne pomasi bre nyane ka dodo no e be ka no ano na ya ka na ya nya emua ye papa bi a ma asem no a e ba sa emua nti ye boa ka asem no ma ye pese ye nya no pomasi bre na fei nsusu aso pa ba abusu e wonum bi o masem ba wo makoma tom yem ye nso ye ye afam de emua ye ka ho asem no eti ye ne blueprint DNA akasa doctors bi nyina aba ya wonum wo fam ho mami ye boa bibisa wo de atwa to DNA a wukunu so wokoye mofra nyina wuji wutum sem kwada ne nyina aye ne ma wuji tum de to so miensa wuji tum eja wo kran yes ma woda so gina de wugina se wadwene ye wontanta won kwada wutu be ye DNA no sa abusuya ne na aha ena osofu na wo ka bibi 1 minute na tro asembi to afi na makai mami so koye ni ti no won ebo be tu okro papa na o complain dead no kwada hin obada fie obada fie okay obada fie eti abusuya message abema is send the man papa no bra insurance 104.5 now the beken kai kakra very lovely say eba fuma ja na wo free ni pem ede sa message no ebema eja no nti bomode ya na ebra insurance 104.5 na bra beken kai bi de beto so sisi na wonso wa beken kai bi minimara say enyanto so de a you any dia to so no oh kama pa me hwese metimi aken kan kakra edin okay message no any what's happy Father's Day paps. I pray for God's blessings in abundance for you. I understand you are disappointed in me because of certain actions that has caused you to feel some way towards me, and I apologize for these actions. I know it's apologize for my actions. I didn't act like the son you expected, and I'm sorry. On this Father's Day, I apologize to you and assure you to do better. Again. Na ana mi bisa se manyina betimi ayesa na wofumu papa wo betimi ayesa abusia yanko de na ahomka heat patch se waye no plaster no wo de enuanu agu ba bia brown no ewo no wo de ane se ba bia ye yasasa bro siatica wo na kokom wo kotodwe wo chiri bramo all white plaster no ba bia wo ye brown no fatare ba bia ye ya no wo de tare wo no no wo beda besore no na ye uni nyina e free nipadua no mo ekọ eno wey wudu babia pharmacy shop bia also pay ka heat patch wudu Accra ubenya bi wo Origin Chemist Art Pharma DM Sphere ubenya bi Kumasi Dani Pharma Alpha Geo Panacea Pharmacy Kofori dia du Gapson anasa Eastern Chemist so ubenya bi Tamale Malarigo Pharmacy Takra de Buakwa Pharmacy wudu pharmacy shop bia obetimi enya ahomka heat patch no bi atwa open do to a obafre your number is 0599 802297 0599 802297 betimi so afre was 0248 509003 ahomka heat patch or say feel heat no tap send so abroche na wo waje busuya no wa ha ma me wa ha wo girlfriend no krato da ya ma ne kakra after all dey there and once
bet you tap send up no what ya or first transaction no I used to promote when your bonus £5 $10 $5 I know your bonus I did amount with your first transaction no and the tap send yeah now floral tissue dear why wouldn't dada girls boys and one yeah didn't yeah eja ye you so I don't see bomadi in the pebito na memo diana me found called NASC scientific yeah mama doctor memo ha mejo so mama na pom to say yankopon adumo krai yeah da yesu ase and then so there na dinam mama beda wase na mada hefo ne atiefo nyina ase e wa kwanya amode amaye sese no edi omode frey ada bia me kan mo se Ghana ni da so mama wonu se hospital bia adekwenti a yes ya set scan laboratory ene hwehwemu ahodo ne se obi ba e benya akwanya ehu ade e ha no ebre hye ase na nipa ni tua 1 cedi pempo a wanya so mfaso wow na ya rehosem so obekọ hospital na woni sikanti na ya bo nsa no keke wadro nso one way I just want the fat dropping but at the crop tia ama bia ukotodwe no ana usisi no at the crop tia bia ama ulcer ana se typhoid enko no yehuye but oh no maduro we say for the creo mu de say se hwehwemu papa ankoso a ayaresa nso emma enti wa wo hwe me ana wotie mo ne be ya adwene say wonu no sa no be na wonu be fa na wo nkoye se krampo utiti bi wana radio ho a de obusa ahone say kwampo na ebekti obi ho adanse afufura kire me na makoso na ye de ahwe ye de ye nso ye nhwe if say ye ma woduro e wa bra wonye hwehwemu okay na obi obusa say na me ba hospital miniska me di betwa scan miniska me di koye ECG lab ahodo ahu hia no ahen na metimi anya kade akoye enu ntine na me wa ha on say duru bia yi da ba akwisi ho me ma me bia wo hwe menti me nua ba na me nua ba ma binti obehia ye mowa no emwa ni nyina ne se mama enei se doctor bi si ma twere ECG amount electrocardiogram ene bedi akoma ho nkomo kakra din no ECG no electrocardiogram okanya nim se nyina mkane apo no eno na se okwada beda ana se okwada mpa no so a the machine is so onsa eno nan maybe atisi akoma no ho ahia the ultra ECG no no oni bibia oni control bia e ka report no ho e dia na so obebo odi agu machine so keke na wa mi aso machine ankasa e be kire se de wakoma si ye adwuma ade nta me de akoma asem na ha ahya ase mama arehosem pa de bia me kan minya akanda ne se akoma yare ntina yenya de bia kasa bi se na onyare ena wo free ebia to obiada say wan sorry ba say wadamfo say obi ane ne tifie bi mu ana say obi a oye wadamfo ana say wonimu no musuafo ade ba akwan de kra ne say akomayare aboni fe ne cardiovascular disease e wodin bi a enye de ene boni fe no silent killer tinipa bebiri akoma de omo ko e ba omo huda na saade we na ye sere Ghana fo say wa wo hwe me no Emma saade we bi ento da if is when we say afi mo be sisa be obu ho na akoma untwada onko cheke da sa akoma na ye de se we de sunsan so bonya so bi nya akoma ne ehun sunsan so a wonya no wanya ma na broso ba ontu ho na mo no wabu na ni aye de eguso mama me brain nti me ka ne ma be num ho asem wa edu me bi akoma ne bogigidi pa wa na asa jai chanzo ma me say bibi besi na ebo nkaye na men twen ma bibi nye de ensi wonso a wonante kakra bi na wabre enso unya adwuma bia e kyerese bia na akoma na nya adwuma yie sanso na yenso a yensa ne yenan eye chichiti anase emu no entini mo asisi ntimo gya ntimi nye de eni afusane no yenso yenye careful ena dodo e da pressure duro so omo no moduro no se de bia ye encourage om so omo no moduro no ye bo mabaso ma ya de ese omo ana ka se ye nya ye pressure duro no na ye meje he ba duro no mo no ye hu se omo me ye stroke if you say pressure any complete healing any adure tu ase ye manage nti me madwuma pa ka se am ye no hospital ne se dodo a eje omo pressure duro no
se obi aka che ne se onmo ne liver be sei ne kidneys be sei ana se ne mema sembe kofom no madwuma kase a meye pan se mesa mo man mo pressure duru se de be on be avoid the stroke bi se Ghana wo yi nipa handed be e stroke a emu na anti aye pressure na dem aye omo busiafo anyi betima ko aneti enti wodi ane se do pressure do so anom na do manage it enti wodi ane se do pressure do so anom na do manage pressure na de amount enti eto biafo se wodi mo do na pressure spom ko level pressure na de amount enti eto biafo se wodi mo do na pressure spom ko level any hospital kese mu a omo wa dialysis se kire ne se omo liver no omo kidneys entimi nya adwuma yi this machine bi support saafo ne nyina ya fo omo ho ka nyame ya admo wechina wow se obia me check na koma the liver and the kidneys for free. Mama, there be a free as a moi. Papa be free, was the doctor. Once a we are okay, ya church you. If he say, me tea and a man tears okay. Me bedroom horror. And I may tell the workers into ya church mugi. Okay. We tell the workers into ya church mugi. Okay. We shall phone in church munity. What you say? Scanner ye try the liver no kidneys. We are bema or prostate or bow with the near the show pancreas or gallbladder no yamu near menina. Near Sadu a cobed a kucho akuma. Near Sarati lab makuma ten ayamount. I'll call baby and ayamount. I'll call baby a yajilet. And near Sibra baby free. A baby gonna have enough for my okay. And Yami Haduma, what China? Yet Nasio near one can your spenters. Usubesu rainbow supermarket. Almighty Kumasi, you are Ahnema Kokobin. Okay. Who was station also Konask. What the see station when school junction is also Konas. Taxi or who be obeyed to bear 3 cities pet Nawaba. Okay. I was of once and I'm in number to John. Maybe send me can't same way. May Sati and me boy are reading. If you say me interested, I don't tell me interested and say, dear, or cost will nip a diamono. And then you say, oh, Bab, a catcher. Okay. You should be a fatter, you should be a fatter and chow. Now, you yard and what to do said one debate to me. Yes, so bar, so call a foom. No, 2 bunch in a word near, say, I feel to now, I say. I started to your mamma. I don't know where did it. There be said, only a bunch in a bar about for rabbit. Ah, you ain't your own via cry. Let us say, Sao and near for be Java. Okay. Then you saw a bar, quote for no 2 bunch. And near for be Java. Okay. Then you saw a bar, quote for no 2 bunch in the word near. Let us have a day. And to know what I say. I don't make us a mamma. Ye enemy say, enemy 20 say. One word when I win, Sabra review for free. ABC Ghana had my idea. Yamena, yes. Yamena, don't we? In the position of 40269 0244 12 02 69 up 0243 30 72 76. Mama, Obuwa, Unyayan Kobeba. Okay, dear name, Juma and Manakine. We be able to be a statue. So, I am 20 also. On my phone, never call. If you say, I dear causes are problem, when you. And then you say, Brian check you liver or kidneys. Then check your command. Young Quay Moja test, hepatitis B, malaria, typhoid, syphilis. Yet the Bonifer H. pylori, that's Helicobacter pylori. Someone on the Osa Eban, or Muchobia. Nayan Shed Junsum, Nayan Chow free. Network, they said, what they make to do because I query. You were typha. Sprinters and a Kumasi and Hinema Kokome. And you are champion a program, but our card 50 cities, consultation 50. Not what to do said what they met me. Allah will know scan will be a free. For number we have Brahman make us send a query. Number 0243 30 72 76 0243 72 76 0243 30 72 76 0244 12 02 69 0244 12 02 69. Okay. And NASC Scientific Herbal Center Nkwana Obenyanu say it's about my na fa wo hye dwumadiam na pa ho a obenya 1005 na wa bra abusua ye jinkra tew ni etwa ye ho atewade kakra na ye kwani ye ba abadwafo betena se wadwenkyira wo de ba ye no se ye bekenkan ye nyina ya bom
na yɛdi nkɔmmɔ yɛtwa yɛn ho abɛsia. Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5
na menko YouTube na menkenkai comments ne kakra emfa emamo madaje a mo sen we ho ne yani so papa nti no yentimi emma wabra yenkenkai mo comments no ebi emfa emamo Kate say good afternoon Ohemaa, thanks for your good words, keep it up, God bless you all. Nyame so won shira pa. Juliana Abe, as a woman. Okay, stop exposing your husband and yourself. As a obani nyai so mu mienu nyina egu omo wan mas no mienu so hwe mu ye wo adamfo eho first na tachi eya ose se de oka no eyo no kra dia adan na ye nyi nanim no kra na tomre bi aya na de nipa no be ka se wo pe no sa pepe na ewo se ye na ye de ema no mame enko Facebook na menkan kakra nso every Facebook okay kuna do ya dom also where is obajo agina homi oh mo comments ne dey na nheda ha dwen da bia mo beba so aba behwe if say medie ndie adichie bia ye bedi what you say Rowena ba say hey people are doing things so nipa ye ne ma me na rahim say into oba no onyema na About Fujis, the other also na sem baba so asem no enu ha da Regina ama I say memo wadin say wo de wo betutu obi a ye wa wo ho Isaac Akoma or say me shamo live ye da se o hwe Tiwa Matilda, I say good afternoon to you. Nyame onye ye pa Princeton and so actually ye no so Hega appear. I say oh Mira aho papa. Okay, Obaya also say I'm watching you live. Yeah, that's it. Say oh share yen. Nana ya say oba akwa ketwa na sem na okane de moma ye ntwa so ye nyai eka ye nyai sa asem no kra nto ba bi comments no ye nyane doso but after all obi an fire adwuma rafo ne fire adwuma nti ye adwuma amoma Ghana ene ye yahwefo agya wonum boa Nhyira 104.5 titiri your bredwuma die ti mo comment aba ne nyina no na yakenkan kakra free mu no ye ba moden a na fe di aka kire no ye de aka ho edi amammo me ma badwafo akwaba na fe yenti wonum so adwenkire ne nyina ya adwenkire de watro nya adwenkire de beti abadwafo nso adwenkire eti me ma let it go me mo yeah oba na pom to say uncle Pandaro my that's so cray moidi e de radia sepa big mama kwaba ya me there na pom we oh so he de my ya me say koyi grace wow ontuma no so efe pa papa evangelist Papa, how are you? I'm so good. I know dear year one kasa odano kasa empo. I'm so doing well. I'm so doing well. This so account home. Fantastic. Okay. My main fan free so answer my colleague. Oh, okay. Oba Ohemaa Nhyira. Amen. And the mama man ka be me ya. Because e ma die o. Nkola ni nyina anya be ma ne ba. Ba kokoro anya be ma ne ba. Sa na hu no. Yeah. O hwe under circumstances. Under the circumstances. O hwe the background na efe no akweti na. Papa na e kire say first ni hunsuo no e light. Enti say efie kokko ni bi. Ti say e ahwe kokko no. Asa ye kokko bi pipa. Oh, that be your person boka no mani pi. Ayo kokko bi amu ye lose. Hey, oh yeah. Enti obi abia de na bema ontumi nwo. Ono oje ne hutum. So ontumi nwo. Ni doctor confirm say ni hunsuo no. Enti no ko ba ho a na sansane. Enti sa wo watumi atena wo na sa wo se wa wo a na wo nua ti asem ni yo. O ma me enua ana wo nua eba ukunu ho beka tele somna yema adomahwefo akwaba yeje nkrato sabe abedwefo atena se ya yeje wonum adwenkyere enu titena se na evangelist na no gusu ka se ya yentie no wonu abeka kire ne se ba na nya ne ba asem ho na nya ni na me yire ni lady gold na ni nu abeka kire me se akola na ho na ehuma na menua na ewo no enya o ma o ete se bibi wo ho amma ye nipa bi obo hu
se ba man suro ba wonyini nche oba ka so beku na that day no oba ma waduani adi o no ko mpa so asase so ade tiago on se ma minute no osere no we snake under glass ade we snake under glass on kasa bedo di bone oba ti o ti man ba na bitu na ba aye kan say emarifo na ye hairdressers so salon ye oh that be another 2 o'clock ahoma 2 o'clock I don't know about 24-hour economy. Oh, you young sass here. And to Bama no Obana dino. Tie Oba Bama no Boko do Mama no Ada. Even radio station do you interview class open. Who ban that will be who was open. Opportunity in the name America. What am I say? Now and yet also compare my patches apple. Obi a young 1 day. What am I say now one minute. And Colana Tiano Colana her papa no monse. OGD. Oh yes. Oh ya kola no ni dimina. Ane ne ayi ne tenten ne heart ne ayi arapago na. Arapago ne ye na chi was koyin na me hwe. On se papa no. Me bia no wate so se papa ma me no ate ya no. Sele na osimi emi na ni. On se ma mi sa na nsem bebre. Because na se mi o telescope na edam clear. Telescope e dia dia. Ne se so hwe nipa na bra bom. Wanya mama na nye nti so die ne be kwa mama die ne be kwa mama be ma no oba hu no kunu atena ana be sase ana kola woni ne te ana wafa no ana wafa o ya anka wanfa wadamfo onya anka wanfa wadamfo ye ni ntum se be ma no se wafa ma tete wa bonten kura wo difa because o ye ofia wade me kwa samba ho because telescope na be mu no dia telescope ah o ya telescope na bo he boy na chi a on se papa no okay abusu anti telescope abem no mami salad mi go telescope no ya fa dia anya so dia enye obi ya asemo na so ye jai ahem oba Benewaa me de be metimi aka ne se papa ne na ye dia omumienu nyina omuhu ye mihumi soro omu kakra sanso omumienu nya wo hwe omu nsem omu ka no kradie bia ni omu nsem nim ense nsem ye jai nye ye bre yanka ye jemu dia anka se de ye kai ebi a bibi be piepie aba sanso omu nya try say obi a defending who in a way but see me sure omumienu nya adwaman no omumienu nya obi abobi omumienu nya abo adwaman obi afa omu so nyame ena mekasa ware na omu ware no nam se kwan bi so no ense dan dimu ni ntino obi aye de ope enti na ma omu life no aye bi ti say oba mi de oba no kra na ne ho ye me hu because nimdia Bible say nimdia me man ni nti omo yira na wotimi ma sofo ba hye e kire wa kwankire timi de semna kosa sanse be ma woni na me pese mbusa ne se ense bia wonim de spam no sabi ye nyina ye ne yekunum deda yes spam na rema nya ne nyina na ko ebi be ba abonten oba de na okekei e be be o ya sadia o ya be mi mu very oh mi chale ni mo spam ni nyina nti masa suspect ni bia ne spam osofo mami kama mami se bema ne abodama bema modamai bema omodamai akosia me ne sofo nya me kama se wajima se me je mama naka adrei eti de me kanyina ne se maami na sam na o ka ne de se bibi ne nam na ho nti no bibi ne nam na ho a akọ doctor say okay wukunu sperm munyina munya mosmako lighter fine mo mama duro se munye na fe de sofu die asabam ya wo ma wo akosa ne ade chese na wo sa se be ma no relax pen love a chatete eba ba chero se de siti sa ano she no mo wanyum bi kura asawara akosia o kai sa locks for you no no mo to say lozi di rise everybody is to abo akosia ya chafe for the tiefo sister yi ne kunu ya sami dice emu owire ne dia sedie ne ba na say papa ne makura oba no selo si akire okay so o hwe obi anim a facial expression ane na sema o ka no o say asem de abono but ontimi nyina di sese okay nti wo hwe a sep enkola no kwa papa ne ma o yobi o si akire akoso ye kwa ye ko program yi ko program
anadwo 10 kwa woman na kunu buo edi etire nko na sal ohifa na wo kwa wo ko ye anadwo 8 na timi pon 2 so se na nkete o ma sa tro ni bi ba ma jai anadwo 2 o'clock wo bo adai abayi gura na se ani obi ye lie na o say that friend say wo wa ba so ba nsu abonite o obo opontem na ko se baby obo walefo ko bo wuti anadwo 2 ko be ma be na bete wase be ma nso betu so tutu say the sorry for this for munya efu nti utimi say we ka no enzo akọ be ma na je no ye se wo ba na ke so che se be ma de bia o pia kai ma wo ba no enti wo kwa try ne say ma no bo be ma tie free wo de jamo alo ye de se be ma oba wo sisa wo de wo betoto be ma enye da so we wa de say bukuru kwa me nso na kwa de enya ware because obo ware no obi anyi ne yankonni awale agidi enim so nya awale entinam lady gold ka say awale enim uyo ba ho de wo fie ne akofa abrofo de abawu uyo ba ho de wo fie a aye wo yire okay entimi bia ni ho a eche se enim ntino wo be fa na chi woni suban my person ba wonchen ebiem abusia mama birthday way and free more SCA yi way every yankase mama efe amano Queen Eleanor the first oni mama efe ketwa eni mama efe nkete one mu at the birthday sunku ema ye virtuous lady ye mama Janet Amsterdam ye ma happy blessed birthday MC ampacho mo fa nto so ema me eti ma a virtuous lady Mami Janet Amsterdam your mom happy blessed birthday sound so and ya brefi your mom happy blessed birthday nyakopon we shira won wonyo kese fa free adumu fa wonko adumu we efri yankasa ye mame ya big mama gift donko enchen ya brefi wa tonsu bokro birthday no nyame I was won one ni apa enye enchen ekura when so Michelle or Holland Michelle ohini wa gifty or say oma happy blessed birthday Michelle Holland Amsterdam yema happy blessed birthday erade emma yemo amaka mudi ma woda nyina yentia mumudi no erade enye madom enche bia ye ne adom ebenya entitemu anase ye be free adom TV ye be pon ewo ho na ye sorry a ye ma me akua de sini atudin ebeto da sini akase mama Messi edu e dia badwa so afutuo wom abrabom nsem utie din no kra enya asem ketwa mama akua ene na badwafo betena se na wonuma dan sini no ani na afutu sem ewom no ni na badwafo nso e de ehun komo na so hye no so mama se china erade de yankwa becheyen ye besan ya badwuma ye be betwa ye dwumadie so enuti ye pon dem dija onyina ne se hye wo ho den na ma wani na ho de wo ye bia mu na erade ka ho nti ebeye yakramo big mama yenko akoso ya wonu se ye wo bema ene wo kunu wo ye bema nche se wo ye husband okay bema no papa no ekunu ho hum nti ne ho yeah oye just man yeah just man e obi sa wo ene na ne si wo ye obebu ho nya yire wo ba fa ne na wo bat wonya mother okay entu timi se papa no bema da to no kwa oni nyansa adwene ayede ware to ototo ne no ma biara entimi mi hu ne se obabi wo wa wo ye nade a ode bi bedi obo nso obaye hu wo muwa enti wo hwe a bema ne suban e na oba no so ade bia mema no sanity okay anya no kwesa enka se anya no kwesa me ma dwene ni okay me pacho big mama ma dwene ni I'm so lax for you now. What no? Almost on BC. Oh, that is no. Lax for you now. What no? Lost the rider. Lost the rider. Ne never cry no. I say it cry. Ohemaa Benewaa. Yeah. Papa no won. Sabio. Sonya bemo ye marriage material. On to me ne oba nware. Enwo ma enhwe akwala ima ne wie. Hwe akwala aboni degree ye no de che ha. Bema wanya bema oye leader, oye family leader no. Ontimi nya saade no. Okay. Hwankola a wahwe wo mo. Ma me antimi amoko adu one se wan fene ba. Etrese papa na dwunu mu da hotie. Papa
otimi no ware ama kolai oso okose over 30 years meboa 27 okay na watimi afaka over 7 million from Accra abakumase se me down to me yere bibi ha no bibi wom exactly sure se obi wunu bibia exactly azamu de ne ya na mutwutwum mu brofo nya brofo odi ne yere ne mawo afi Accra agya na adwuma ho ade o maba se oba ba hwem se nkola no ne ba me pa chaw ade wei emu oduwa nya ba ma bia na betuna take exactly jina dia ne modu oni ho se da bi me yere no menyini ni abai da na oba ompa ne ba na no nya ba ma owale akotumi ko fie me agye no exactly akotumi we aka nkola ko du sei anko ya adwuma ebesi ne wasa akofo oba foforo ayede asa wo ne kwa na mani gye ne ho no because they say sibako sa aka ho tresom otima say bama bi otumi ne yere wo esa fa akire esa fa na da check friend tresom yeah oni tresom o de so for bright me tia no ba obeka ti ma me nkwa homa no so na say me Maria say me da wana adwukwa na me exactly ndi be kwa ndem kra na ensan ye nkwa homa no so ne hwe say won so wadwen eye wo say won good afternoon me da for wodin ne be de akasa frere ye so me de ani Joel I am dead to an makoko ben yo be ma Joel yanko ya ntma he Facebook ka o de strawe ma ya ma me ya ni tin na so kakra na 2 o'clock no we there na ni pa oboti ni there na o se ma kobo na baso 24 hours economy na o se kobo na baso so hun ta mi sa ba to mu na se there mo se year to year ya men ka mo won so won pa okay hello good afternoon me da phone pacho wudi baby aka o mic ni o makran so pacho yanko onyi ma no kwata ba se nkrofo mienu na ayo oba ni maame no eni oba na no tifi bo no mu na aka bu mpesu ni ba wado mo hu awade ni sede tie ne fe because asase no be man ejin hu di se na otosin kakra wo ne mema yim fan se obewu oba ni tu anamo ne ne koe nti be man ya we nti no se omutu anamo ne se ye se anye yi no omu nenim nti so susu hu kire obi nti bia ya na ka se wokwa aware ma niam ebe pie wa aware ma ya susu fadi nkomo ene na akokofa sa problem we nyina ba ma be ma na ayese wonte no ho ase kanye sa nka sa niam we nyina nti aware fo mfanya afutu pa ase se wokwa aware mu a de besi wo aware mu no atam se woni be ma no mu anka se muntum ho anamo se ba sa enkofa sa kire wi emma yes, you better say pa ye interest you call suya hello pa wadarma shema okay hello yan fa ba ko wa na hello mama wali uni abema abati wala shi mi ka se free search kwa mai yo bema wala shi pacho yanko yo mi se Nhyira FM de we one fan ko eno me FM wada be Nhyira FM de ne no bema no yen hwe ne yen ma na ko man to ne yem na wo hu se enkola ne ye memba na onya na tum die me da pipi da wasepa okay hello this year on a one. Santo the cry. I can't say the Yase, assembly man. No boss. No way. The quality on the Omutioka. Mama, get the piano, Miniam Abacapono. A man and I said, you do maybe on Panyas Yadia. So I want to Yasana, we have to commercial on Yonko, who didn't come out there. Now, on pay you. Your boss said, the Tibiano. In answer no better than that round of the I come on. Then share some dear. Send you one with the Bamon in Panama. I don't care. That's what you know what you are. Honorable one, I can dance. Then that's hello. Madam from Bajo would you baby I can free? Yes, and I can. It's so, Mama, Bajo, you too.
Also, I saw busy. Our Liana Sam, we ran when you post me one. Moving so Bob Emedy. A man one or no mobile. Obano Titi Wakolani Sana dam for me. One more person ye Akolani Tribo. Now of Faberman one. Berman is weak. Now one, the Berman is ye. That would me do a barber dead, then you would be free. Would you barber dead them? No, Bano or you don't know, so this year, and you're fine. And you're fine, since Obano plans to what baby. Maybe, in fact, may a penny, and so make us a phone. And I say, a trainer, bomb. Maybe Nana Bobby. A bit more white, never near tree saloon, have a Tunisia. Nay, they dance on warm with the boat to them. India no correct. Warm boat to the noir. Nay, say a toy, you know, be near bonnet to a warm and young German beer and no call your cocoa boy. That man and a woman who can walk a mile with my dear. You're all young and yet. Your mama, yet that was a pa, interest you not, hello? Make hello? Oh, my mama, huh? Joe, Papa Bright, but you're not supposed to say. What in Yamiadum Boko? Yeah, then you're pass. I don't my uncle. Make sure big mamma near wishing for Mamma Gold and also for you. So, Papa, no, on Yano Coffo, Intina and Yabreno. Sir, one casa win you who need so we a bema. An antinanti and of us will be any so. Nanya warrior until Usama Minus wo ye be. Nakadia Mamma, ever my bones of work, I can say. Umusa and the question, and not know about from. A baby brace with me, sir. Yakwa yoku. And send me brace here, did I die? Yes, Beba and Yama BP. And the young near one who warrior, so the warrior. Bomodia no kwafo. Ne bema katatie wona na wosa o kan ma wo no mada. We amfaso be na woso. Enti moni nya menya adwuma na mo ma me no na papa no de o kan de fama bi no kure heda ni. Yeah, that's say anyone drink share. Okay. Hello? What was ye? Yeah, what face? What was ye? What face? My home. Yo. Mo asuje ka wate. Ka on so pa. Me am ko fase akoshe bukia Daniel opuni o amne kamem opi atata achmango. Amazing grace for market no cobra back with you oba padwa we chamwade. Okay. Oba ko the best so samra ba pa de eneba samra ba nyeba ehuro ba enyeba me ga tro pray enye pray fa so ma me no se de wo sika se wo se ensem pa wo ho da wo mu no wo di hu komo a kire obi kwa ba so ba wu nyina wo di hu komo a kire obi so ejina wale no abasa no da me de akra no do to so me nsa de enye be ma ne ba enye ne ba ne ne kira wo bua agafo ba bakra ya crowd be pa. Okay, hello. Hello, ma'am. How? Ejo, Papa, would you baby akasa free? Nana, I'm going to trust me ni o santi ati kufa. Nana, etio. Ma baso lewe. Na ninchi amira. Nana da so from o santi ati kufa. Kaka America na se. Aya na yemu bia na se ye de asamba da bi se ye beka. Ya yanka no kwe kakrewu. Sisi bema ya odi obai bai. Obai ka simbia o se nyano kure. Bema yeso ka simbia obai se nyano kure. Na no kure pa no e wo hefa. O obai o se wo asem wo ho a o be kan be ha bema no. Bema yeso odi wa bawo e ka na se mehia no. Adenti na wo so wo asem wo ho a ehia se o ka ma bia wo asem ye da o mpe so obeka. Tibibi ho oba ni mebie ne mani na me de die ne no metase omunye na obi ante no ho ase se nkwada no ye be ma no mma no mate o mu ho ase se enye ne ma dia na ba bi oba ni akore nkola ni free na akwa akope oni nya me nyajo
Yo, Nana Piao, yeda sepa, Maminfa. Okay, hello? Me mame, alwa plewa papa bien. Yay! Asunjuen kanan ke evangelist the draft. Mama Biggie, any Mama God is a bebram. Also pa. Mama Mpacho Bakwami Mwakuna Donald for an original Nigeria the birthday contract papa. Oh, when you say Nigeria who are Chicago, open up the country. But Mincha Paddy Royal Hotel. Paddy Royal Hotel. I was champ. Honor. Oh, me. The question is, say, Papa, any mammy crew. Dear Nina Kwakuvi. But for me, Papa, no, I want to cast him some hospital. Doctor, yes, I said, almost from Mushuna. Papa, why are you? For what evangelist? I can't for profit to me of a quarter, Sabi Pato. Robert Nentimi. Say, my pa, who's no bow, I dear, oh, yeah, there when the JCBTA, Sadia Timia, Bawatimi, I force where the beer grew up and saw the Commadoka. I am an iron Hoduma. Apart from a boy, I get name. Yes, there was a many body, Nentima say, being a credit. Say, Basca, said, we are DVA latest TV. None quay Papa, Papa, and because when you are quano, did them take us and let your name, you know, that would not be a son of Mother Count when I was a guest and ground one for sure. Let's say, only on Subano, the only money by assembly on them, not in any hand grand, that's it. Oh, yes, so yet that was say, Mammy Fadio Chato, hello? Lima. Adeo. Free. Where they were what was the Robert? Make a safety coaching grants. I'm trying to get it to an Abuja safety. I mean, now, we can make a player by here. We don't get me name of Mr. Robert. Now, it's a Mr. Robert to work a kind there. I'm going to be here. I have a man while they're plano. No one to get an eye of papa. Then the baby more in every mobile to say in there. And he got that, you know. Watch now what that one may be. I've not was it. About it, who you get it. Let me pass you. I was talking about no DNA. It was going to Yabano. I know it. What I said. And he never Robert to Adama. Let's break it. I allow my Camparano, Medasi. Okay, last quarter. Last one. Hello? Hello? Good afternoon. Good afternoon, Madam Forwarding, baby. I can free. That's one of your fantastic. Yo, Papa, Pato, na mini kan tia mi to phone na me mo na baso papa wa na mo yi akra me ken na se mi nua ba no anye ni on se be ma obetu ana mo se nkwala mi ensa ono wa nwom onyi di one se bibi ye de edi akire se nkwala me mu mi ensa pili mo wie school ye adwuma na papa ni betumi aka se mu mi ensa nya mo mi enko TV so ni radio so nko rese nya me ma se bibi wo na oba na jebre no mi nya wo so to se uboti ya 2 o'clock uboti ni fa nkwa na ade 2 o'clock anye fa nkwa na uboti ade go di eni aba wanye ni ntie nyina di keke se di eni ne baba ni hu e di papa e di ife agofo nkam nya bye bye Somo pa ebusi amitimi emfa ofrefo bia bia ebenya ke be fasa na nka so de wadwenkyere ne aka nyina hye na so se eya adwenkyere de abedwafo ka nyina eya adwenkyere obia ne se de ohunu no efa na emom de abema ye hu asem ne pu masibra ne mu nokre eye DNA no a ye koye eye sa nhwehwemu no nti sa nhwehwemu ne ba sa de beba ne de ye de champagne beba ye de powder beba ye de doko beba emu beba bibia bibeba ni aye party ni wa afze kan wi a the home bia no ye be hu ejabusia mesre bebre yenye no saa ema no yemfa nkonko ho na yenhwe de ebefiri mu aba memfa birthday we encha eto birthday we ko ediama Reverend Stephen Oku ewusi oye head pastor ewo ejoso area Apostolic Church International papa bo adwuma yie pa na papa woda ye man happy blessed birthday mama gift donko o man happy blessed birthday abusia na bebe ba kwan ma yediwo ebesie
na me manchire mu we say disclaimer kakra bi me fa ma say said ye court asem timi da court a ebi kwa mfie mienu mfie miensa na yegusu a ye dada asem no hwehwem ye dwumadi a edi ye wo fidua ma no obi di asem bre ye ne a ye de ne say ye betie na no asem adechi no osa ba wo se o na nipa we ka asem no ho ye ntimi ga say wono de won ka ho wa amada no bi nti ye ntie da bi ye betie wono so asem ko sise ye be hu na asem no ni hini yankasa na fe ya boa apa anomu aye eti wadaro ma wodo ye mabotra modo a mode do ye no nti ye pese ye disa nkyere mu yima na bo ha ya na techu ye Facebook arefo no ye do mododo mo bundles amo se we ye ne je ho pa enso case no bi wo bi bo se o as case we dey dada da bi fo ba ho a ye besa de aba aya na ye ka no nti aya na ye besa de aba ya beji nkyere mu foforo sabe ya asem no ne ka ebe wie peyo nti akoma pa mo de di echi no mo mfa no saa ne echi kakra enim se Yakopon wo bayi ana me de wusie Yakopon ye adoma china da ye besa ba betena djumadi so ne ye dijuma sonko ya somosompa and out ya bedwafo nka Lady Gold na fe Evangelist the Grafter there Big Mama Gifted Donko MC Abadjuma DJ Frankie Spawuli Mr Collins wonum nyina Abadjuma pa kukuseku Stylish Ofori Hannah Penyini half cast and a Hannah Ketwa ono oye ebony okra that brown skin nyina twetuombi na Tommy and so a boy my djumadi ni nyina kama me ya di see me na so se me ni hu chia me midi de Ohemaa Benewaa Yakopon ya do machina ya besa ehia yakra na so yento wade kakra awzia me ka so ye ebony no now so say me ka ni pa ebony your skin na you brown skin girl unim sa no brown jesu kakra. Oh, brown skin girl. Skin like a bird. Eh, ton dear what? Abusia wiase ade ya pa ne se wo be oni obi be kasa ne nipa ne twiniti kwa etire no twiniti kwa etire so wo se ne hwana no ne nyina ne se bi enka e wo wanu mu ntia da biara da ye sode anopa didi